ang kami masitungan na ito sikri ibaca ya kotomelo sirunto nabi ta ilalan ni bitin rota itabati ya kotomelo matinro tapi upata ya amalae sampai sekarang saya tidak bisa tembus tapi mamagi-magi fadin alis tania makaros tasi patuna jadi tania wadi jadi ikacica mita baca tapi terutu di nabi ilalan ni bitin rota tega ya roh makadai ande guru tapa hikmah ia komelo kombo matindro muling kilo kiri munriasi 5 atau abiyomo munriawa 5 atau mu baca iya Sayyidi ya Rasulullah sebanyak 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sallina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba? Man atu'ani dahalan jannah wa man asoni faqad aba. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan adena tomo-tomo lebita Bapak Camat Pancarijang atau yang mewakili dalam hal ini adena tomo-tomo lebita Bapak Kepala Kelurahan Lalek Bantah yang sempat hadir membersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Alena gurunda kami Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rempang beserta dengan para anggotanya. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kami, gurunda kami, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang juga sempat hadir membersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Adena tomo-tomo lebita gurunda Imam Kelurahan Lalek Bantah sekaligus anggota Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pancarijang juga ikut membersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan wabil khusus para pengurus Musalla Sport Center Lalek Bantah yang sempat hadir bersama dengan pegawai syaratnya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, JSM, Sininna, tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah syukur kima puji tandingangka lori sisi araji aku wasangan nafung Allah ta'ala nasaba ilalan na yawan niwi tentunya wani jaji makhluk rupa mana jama-jama tak bahkan kesibukan tak nasaba natofadang kamana si kita baju ilalan na yawan niwi nasaba asya deput-depungang asya mana asi sumpungan tak ipasiya magina saba anu macawi ipasi sumpungin nasaba anu mabelah maka mesti malabangi paniin nasaba si dipakasiwiyang kami nakbatuan na maraja di sisi nafung Allah ta'ala mamagi-magi natofadang kamana tak kita baju ilalan na yawan niwi di nakadaana na yarika tumatua di nakada buruan na yarika makunray natofadang kamana siya deput-depungang nasaba tanda kecintaan kita, tanda kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memagi-magi
sebab peringatan Maulid yang kita lakukan pertama kali di Musalla Sport Center ini mencajiwi patampak barakat napa masih nadi gaga iwala kami sangadin napa wala suruga pamasih na Allah Ta'ala. Salawa naniya Bapak selamat masa ifongo lalori alim alabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajallo kang iasalamakan akatuwa nga wanwa linota akatuwa nga wanwa akhirata na iya surugay lolongi pamasinah o papahanap punay to masalawain na niya to mapasalamai masa lori alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuah natofadang makalik jari salang kabitaray na diya tupuri awal gading itu dan kiyasik na pepangulawang maka dari falik roga gaya katai dega itu juang isang gadin na dua agaya ro riyoran nun na fungal latan lekoy at inulu kenaman nanungan na ibadah sumpah japak kesuyata. Yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Sinina toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah nuli kapay di tumit tamat carama pak kuwite jange setengah ni 10.25 jadi milo adang pengah ya ko salasi caramaku pajatona dan alhamdulillah termasuk nuli kapay yewi acaraku yang dekat termasuk maulid kami ini maulid yang paling dekat ke daerah Sidrap sinina toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Iro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanrafapujinna ditujunna ummatna ketika yaumil qiyamah hari kebangkitan manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah setelah terjadinya hari kiamat nabita siapa nyawana natubunna nabita okoyolona sininna famulunna malaikat Oko yolo na sinin na punggawa na malaikat italai Jibrilu alaihi salam. Maka day andi guru tapas sajaray. Maka cakaca mata na Nabi tariwatu ifatoko poliko amatingan na. Siya maknyawa na natubon na macanraka rupan na macalla fakita matan na natakwa na ite fangulut ta Jibril ifatoko. De gagawarikada pamulang na fuada Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah sangadinna aina ummati ya Jibril lo tega mana ngi umatku Jibril orang ketika pertama kali dibangkitkan oleh Allah mesti yang pertama dia ingat adalah orang yang ia cintai orang yang ia rindukan mesti terutama koritu nafak dimundingan Watun ne foto ko Nabi tak de nang kana loke gene ne ko Abdul Muttalib ali na ugo kari watu Madinah duit to pajajianku. Afa iro Nabi tak telung pulang imondok kilala parimanan nindok na fangulut ta Siti Aminah radhiyallahu anha mati ambona. Berarti Nabi de nang kaniti rufat na ambona. Jadi wimita tajak kolino magana annatok umuruk na Nabi tak mati si indok na. Berarti Nabi itu yatim piatu ketika berumur 6 tahun. 6 tahun lisuri famasena tumatona Nabi tak. Makanya iya bobo Nabi tak iya luserangi Nabi tak riwatu 7 matena 2 tofajajanna nina italai Abdul Muttalib. Tapi Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah setelah terjadinya hari kiamat napamalna matana Nabi tak naite fangulut tak Jibril alaihi salam di gagan na fuada sanganinna aina ummati ya Jibril tiga mana ni umat dito nang kanasapa ni di nang kanasapa iambon na Sayyidina Abdullah Nabi tidak pernah mencari ibunya Siti Aminah halina jadi yang ifuli ko parimananna dik na kanasapa istrina dik na kanasapa anakna apuna culi-culi tepajin na buah hati balahan jiwanya bahkan Nabi tidak pernah mencari sahabat yang paling dekat dengan beliau
Dena kana sapa Abu Bakar, dena kana sapa Umar, Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi yang diingat Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah, dia gaga sengadin neki tujunna umat na tomo-tomo labi yang ki hadir. Ni gana sa Nabi ta di mana? Aga na sa fungulut ta Jibril, ya Muhammad, engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Napa matenang atin na Nabi ta? Napay paja masara Nabi ta? Magal nakitaw di kasi Nabi ta aja akama di antara kita falina loyolo ni tama neraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tanda sayangnya, itulah tanda cintanya Nabi ditujun na umat na tumatama labi yang hadir. Sini na tumatama labi jamaah yang dimuliakan Allah. Ia sejarah kehidupan na Nabi tak melu icurita. Ia sejarah kehidupan na Nabi tak mailu itat tak tasik-disikdi. Angka kita nakara guru tafandite. Iro kita iya kode na salay 30 arwa jilid na patas sa halaman na. Mapamuli Nabi tak ijadiyal tulisuri pamasena puangi pada tahun ke-11 Hijriyah. Maka de guru tayo ko iro mailu itat tak tasik-disikdi. Pitung ngaso pitung panidito na mira salasay. Makanya Nabi ijadiya ni aso na sining sapaka sinin na guru tafandre ite dena si salasare ritujun na aso ijadiya na Nabi ta. Maka daya to Nabi ta jadi pada hari Senin. Magi natane aso salasa na jadi Nabi ta. Magi natane aso araba aso kamisi na sabairo aso siningi ang kamema 2-3 kajadian na taruh ng Allah Ta'ala. Kaya pertama hari Senin Allah turunkan itu Al-Quran. Ia tu kurang yang makdapu ngasipuluh 30 gesok 114 surah. Makanya hari Senin Allah turunkan Al-Quran. Aso Senin ia ka inabi tak menjadi suruh ketika umurnya Nabi 40 tahun. Aso Senin lisuri pamasena puangi pada tahun ke-11 Hijriyah. Bahkan angka amorena Nabi tak italai Abu Lahab termasuk salah satu punggawana kafire tayat tamu kogamana Nabi tak tiapa jemuja Nabi tak degaga angka decenna Nabi tak rimatanna Abu Lahab nasabak selalu memfitnah Nabi tapi makadai andai guru tak nasabak mariuna Abu Lahab jadi amorena sampai-sampai dia merdekakan hambanya namanya Suwaibah al-Islamiyah na sabaiyak ka awatangan na tungka wani sini pacal na ilalaki buruk na aga pas sabaran na apa Mario jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iro Abu Lahab ia komelo irita degaga decen dari agamata. Iro Abu Lahab beke cara na baride na ta masalang ito arae. Iro Abu Lahab maka kanjak bate na muja-muja Nabi tak ditujud na agama nabawi Nabi tak. Abu Lahab tiapa jempit na Nabi tak tapi ya tak matagal na. Aga pasabaran na gara-gara mariyo jadi Nabi tak. Ya kumili rita dosa na Abu Lahab dosa batua bahkan termasuk dahalan nar tami lalak neraka calana fungala ta'ala tapi mariyo jadi Nabi ta iya ka awatangan namagay na sabab gembiranya ketika Nabi dilahirkan tumo-tumo labi yang kihadir apalagi dituju na di umat na tumo-tumo labi yang kihadir. Apalagi di umatnya setiap saat, setiap waktu kita cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mamagi-magi nasabab peringatan maulid tijama yewan yewe nasabab tanda kecintaan tak kepada Nabi tak poreo lo ribolata na tumatinro na ang kinabit tatamilalan ni fitinro tamanang. Maka alangkah bahagianya ketika kita bisa mendapatkan Nabi ilalan natin rota tumatamalan biya kihad. Apa malik ang katawiye tamakan ja ibadah na tamakan ja sumpayan na tapi ternyata dia mampu melihat wajahnya Nabi di dalam tidurnya nasabari iwareng hidayah na makan ja ibadah na tumatamalan biya kihad apalagi dituju na ini umat na. Apa wadi jadi torindu mana ko Nabi ta
Wadi jadi tunggu dari mana kau Nabi tak? Maka alangkah bahagianya orang beriman ketika mampu melihat wajahnya Nabi. Ilalan nifitin rona tomat-tomat lebih yang kihadi. Ialah tu nak ada guru tak pahikmai. Ang kami masitungan na yaitu sikri ibaca ya kotomelo sirunto Nabi tak ilalan nifitin rota. Itabati ya kotomelo matin roh. Tapi upakai amalae sampai sekarang saya tidak bisa tembus. Tapi mamagi-magi fa'din alisap. Taniya makados. Tasipatu na jadi. Taniya. Wadi jadi ikacica minta baca. Tapi teruntu di Nabi tilala ni fitin rota. Tega ya roh. Makadai andi guru tapahikmai. Iya komelo kombo matin romuling kilo kiri. Munriasi 5 atau abiyomu munriawa 5 atau mu. Baca iya Sayyidi ya Rasulullah sebanyak 1000 kali. Yaitu tak baca. Gampang ini. Iya Sayyidi ya Rasulullah kasih sebu ya kotomelo matinro. Tapi tinro tak lingki lau kanan. Itanda 5 atau munriasi 5 abiyu. Napai baca kulhuwallah katalus salawat bikasisan istighfar 1 kali. Napata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan ini saya amalkan nulika pamakadatan niya puro daliku na di mo ditembusi. Tapi bisa jadi yakni diamalkan, bisa jadi ada amalan tak dibandingkan saya na tulit tembus tomo-tomo lebih yang kihani. Makanya guru tafanditi ajak lalu mumatim bu yakode musurun tu nabi tak. Ajak lalu mau mati ya kode musirun tu Nabi tak. Bahkan di shopping kemarin masyarakat ni kena pura sirun tu Nabi tak ada satu jemaah tomatua pingsunang kepala sekolah SD. Ya kode nasalah arwani puluh natong muruna na kaliman na ko tangan atau ikat tangan atau roh. Iya nasa ustaz. Napo matangan na macara manapo. Iya ustaz kaliman na sirun tu Nabi tak. Itu sudah 5 kali. Selesai acara mak dapat karisak dena. Watanga kada katabi po ngaji. Agar o amalat tak lauri ini. Nah tulis sirun tu si Nabi tak agar na baca. Perbanyak saja salawatmu. Yang kedua pelihari sumpah beri jamaah. Ya miru na orang. Ya ko irite orang biasa. Dito gagang makifangkat dan sebagainya. Irite itu biasa. Cuma miru na orang makada. Perbanyak salawatmu kepada Nabi. Ya kumiku matinro bati ya Sayyidi ya Rasulullah. Napa pelihari sumpah diri jawabmu. InsyaAllah kamu bisa bertemu dengan Nabi. Iya kalimah nak nasa. Nah dia mungkin mak balik na podang ako yun. Kung tangan na ito macam isa bimana tau ito matamala pingi hadi. Aga nasa jamay makumi mustas pak biri jamak tadda. Yan na nabi waktu natik bang agi na jaman na salah ini nang mangujo lo masigi ternyata barakak na risisi na sumpah beri jamak na dia mampu bertemu Nabi di dalam mimpinya toma-toma lebih yang hadir. Sini na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Cuman ini mencaji perbedaan pendapat kalangan na fanditai okoi tanggal ijajangan na Nabi tak. Jadi ang kami mapandita pahang iwi makada yaitu Nabi tak ijaji yang asus ini tapi tanggal 2. Katong makada dia aja na tanggal 2 tanggal arwah tu na jadi Nabi tak kada dai tanggal asyirah maka ke makada tanggal 10. Tapi pendapat yang paling masyhur makada iro Nabi tak ijaji yang aso na sininge tanggal 10 Rabiul Awal tahun 570 di ijajengan na pengulutan Nabi Isa. Maka setiap tahunnya kita melakukan peringatan bukan perayaan. Yang namanya peringatan sebatas memperingati maka itu bagian daripada hari besar Islam. Jadi yang ada valuta pahagi beda hari raya si bawah hari besar. Iya ko hari raya tak idi selangi 2 mi. Tega ya roh. Allah perang pitarata na Allah perkarobata makanya itu hari raya tania hari besar pura ki mapuasangi sulang itana ilalan ng ular ramalan mompo si di Syawal makadaki Allah perpitara 10 ongko na sulhijjah makadaki Allah perkarobah berarti hari besar Islam hari raya na salangi 2 Allah perpitarata na Allah perkarobata. Tapi kalau hari besar Islam itu banyak yang nama kadatu faringata yurula maka itu bagian hari besar tania hari raya.
termasuk peringatan Maulid hari besar, peringatan Isra Mi'rajnya Nabi hari besar, peringatan Nuzul Quran hari besar, peringatan 10 Muharram hari besar. Napa ni ya kau malu kat deje nak kada ya nasana se Rabbil awal apa je tete mamulu tidak. Justru sitongan na aso-aso ke sitongan na maulu. Aso-aso kita ni yang bakal ulang gini. Bahkan setiap hari sebenarnya kita bermaulid. Tiga contoh tabe. Ia ada taidi ko salangi. Terutama ritujun na suku Bugis. Ia kota hurang mapak bulti pesan na tomato tak pasito dengan lalo kak bulti farui muli pui mamak barasaji mauli asan dan gitu. Biasa tajama to. Tajama mo pagala tumakopoy. Makatay amri guru tak ambo dale aja ambo mo falanya i barasaji ngagi. Aja mo falanya baras agi mujama. Namo pakada puro ko dupa ase na melo ko mak baca dos salama ase baru barasanji ko mangi barasanji favori baraka baka mak barasanji kilagi na ibu ka botulo itamamana yetu baraka ini gani gaminungi mak baraka itu na sebab hakikat na barasanji iya po te sesa melo ni falanya barasanji agi na jama din anak barasanji justru makanya tak barasanji lalo ko mangi apa boleh baraka lisan na barasanji baka melo te menre Mekah ukoni Mekah tahu na angka ya segi barasanji cuma dari iri di adatan ya kota furang mapa boting ifatu dak boting parua yuli pui mak barasanji mauli asandaji tomelo letek bola baru pura ki mali oto pura ki mali motor yuli si pui mak barasanji mauli asandaji tomelo mapatato bola bajanna waninna lepa mana parewanna boleh yuli si pui mak barasanji mauli asandaji tomelo mahakeka yuli si pui mak barasanji mendek te nasarake tepa ulak lolona lo penganana mauli asandaji tomalat biyin ki hadir makanya amulu kangire itu gak cepat maka dakamaki selesai ulang maulid fajate maulid tidak justru setiap hari sebenarnya kita bermaulid tomalat biyin ki hadir jadi fasanna andre guru tak ajak lalu musalaimi barasanji yang jangan hilangkan barasanji aja kita jawab tetap kimak barasanji apa boleh baraka kada guru tak namun dia mau pahami betul na Pak Mega toto mak barasanji lele matalak kopi mak barasanji tel lele sifat curita angke kasih pui mak busa timun na mak barasanji telui kada ikate doja ima diga kajang pagi kada guru tanamo tu dam mochi nampak muang kalingi pui mamak barasanji katutu baraka daripada musalai imange aja ni mancani masalah itu junai di tomato malabi yang ki hadir sini na tomato malabi jamaah yang dimuliakan Allah maka momentum peringatan maulid ijami lalana yuwaniwi dega sangadina untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titujun na yamana keluarga ta, ambo anak ta, indo anak ta terutama ditujun na wija-wija. Apa ya pirita je situasi makokoi samana je iro anak ilannya ni ahlakat nadi. Samana lanya ake daranda ya lalala yolo na tomotona na samana je mili paru tak pelepoh. Iro nana ayah na lala iro na tomato na makabela nini apa ni sambakada iro tomato kuali apa sini nawarik kadana tembus ketika dia berdoa kepada Allah makanya dia namelo mabusuk lalu menini tomato malabi ki hadir na ya nana ay makukuwi na fik jani amputu nindo na dena lupa damput magi na sabak lenya me bete alaka ya fidi yo romai ia koto lari yolo na tomato tak pertama doro mema ni jolo na paipaleppa ni maatawi na to doro yalo ki do yolo na denang kiri terupan na tomito mi terupan na tomato magi na sebab kawalian na tomato tak napaki milaw tade kamu para anak makokoy lalo yolo na tomato na napaleppa ni maatam na napamapatabi-tabi ha kamu ada tapi dena siaga tomato malabi yang kihati magai makadami mati tomato tariolo di irindi ia ko jaji yang iwija jajatui atah napai isuro na tomasimik kedo ni
iya po di makukui patuni ura alon na indo na masuro na di pagaga kino. Apa jadi yang iwija-wija jatoy ata. Na yan asang makukui jadi yang iwija-wija jatoy funggawa. Nasaba asogiran na wija maka tiga suru-suru to maton na. Nasaba paka jamatan nan na punay wija-wija na maka tiga farenta-farenta to maton na makaday agama tak mo paulang pumilagi asan na tumato mo mamusume man no. Apalagi musuroy. Mau paulang pumilagi asan na tumatamu. Jangan harap kau dapatkan keberkahan dunia sampai akhirat. Namo may gawaran parat ya na ifaulang pu asan na tumatoy de gaga baraka na ya tuwaran parang sapuripan na pucapak tumatomalapi yang kihadir. Sini na tumatomalapi jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya makadai andi guru tak rimang koso. Ia komelo kong bok fancaji anak mo matinuro na de na hoji mak bali-bali ia na mili matinro ada pelalok. Ia na tu nakada lusira lalak ia sengi lusira dua mo campak mo sapuro arona yapi di ipapasa habe ni. Tomelo je mali marepat nai apa mega jama-jama malapu tomelo na mana sumak bisa penne. Di gaga jama-jama ya komelo ni silirisa. Ilalin ni happy na pasala pungana iya pa na matin na yala happy ya ko matin roy. Kondo to na ya kisuri tiapa jam makada jolo matu cinampu. Imiro na mo. Jolo matu cinampu. Tiya kino magi happy re otak na. Jadi dia na tenga gamay makada aja mo pa happy tapi batasi happy na tumatoma labi ya ki hadir. Mari afak kadi andi guru tak ya namelo matinro adap pekori tujun nari do cilit na aga mu bacangi pertama baca lali alam nasyarah namo matuwan ni mak janggo macepi ya na tiang mangkali ngadak dap peki lu serang sadeda bacangi alam nasyarah do cili atatna inna ansalnahu do cili abiuna musapuru ni aruna letu sipui watanna sabulu kui watuna tujunat musina. Age baca palolisi palat lima tak masa puloya si loya mubaci salawat dikatalu mututu nasabak pak dua kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama maka kau tanamkan doa di dalam kalbunya balik lofungana nak dena warani mak balimadi makomoro biasa tabacani wijata. Aku moroh. Patungang ifung ngaji mondi tapi iyo lo dek wisangi makada makko ogaro. Sini nato matamala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi aga nasabari nato mamautu. Ede gagas sangadin na 2 Namoro siddi iya tu ya amulukangi mancaji wisiar taniya syariah. Tapahagi di taniya syariah tapi hanya syiar apal labangan. Yang kedua tomam maulu nasabatan rasyukur talorifungan la ta'ala nabi pacapurang yutusuk rilebot nawan walino sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin menjadi suri teladan yang baik wa rahmatan lil alamin pamasir ditujunna yamanang alaki. Yang ketiga tomelo malis sanus-sanungan na aga ibawa long mamau makanya angka telo batampura soko. Makanya sila yang itu mamulu si bawa mamulu maulu. Dan apa dah? Biasanya mamulu ialai si di 2 aguruam maraja ilalan na peringatan mulu na ipakin maka malak na sabat lan ro'alik na wading salama silewangan dino letu akhirat mananungan. Biasanya mamulu maulu tomato wasikit datang lo. Apa egan nama sigi undi lo mamau lu ini kenapa kak makada terakhir capu ni telon namo ni telon ustaz senang itu apa akan kakak jadi aja na uparangi kampung nakin rei tuju ya tu na suku kat do na bawanga si panting umum kalat tu boleh dia nagan na si piring apa langgai wi murak lopo napa milawan dai liwa kat do na saman na pure ta melalakul kaseh melo kasih masing-masing si sapi sandalaku. Dek kaya raya sandalaku ukuran 30 arwah tapi ya si sapi 40 siti. Si papi ya ko pakai lo jong kakek ko boleh dia pakai. Sini na tomato malah bikin ke hadir. Magai
Tapi maka dami mati andri guru tak aja lalu de muali barakat na amulukang iya kumujuk kaini. Iya kodek mulai male soko na talono tu na hasilica. Iya kodek mulai male talona soko na tu na hasipat je muante na mak barakat baka papaca telu mak barakat. Magi maka da papaca telu angka kajaji yang purana te mamau lu sikit da telo tawi. Anak-anak tu matu sileja oromelo male barakat na mulukang. Tapi angka tua pitu pula tunguru na nadina kasinule malotingi. Pas sabar di bawah, ia mana na joka na pecapu tawi na penala papaca na papaca na monro. Nale papaca nade na pasipulung ina bawa lo bolana tu bolana na pacato ko dan ritak bana telunga supurana te mamulu aga kajadiya malua makan ri api. Apa lalak bolanan ri api? Bolana mak buatang asaman na lupa api ye mandi bolana bali bolana na salama di tujuh na bolana magi baraka papaca teluna. Tania curitari ye. Jadi ko salasay matu acara tapasipulong ipapaca na. Taloy taleng ustasin na bawer rewa. Sini na tumamalab di yang ki hadir. Jadi rewa kapay man. Iya tu ang mulukangi mancaji wisiat apal lebangan. Ayana biasa na pangiwang at tawiwi apa makanay guru ta iya ko ang mulukang aja mo putami sa dia. Apa iya natama to sa dia musti na kanay hukum. Makanya ang kami mas sa bahagi yang kalumpo dito na milo mamulu. Matupute do tia aje tia ulu magi na sabak manini tiya tama neraka. Iya pini to mamulu to melong mali baraka na serikuwa man na to tama surga. Jadi sila may matay pahangin din na melo sidupa apa si di na sabak manini tiya tama neraka si di na sabak meloy mala baraka na tama surga. Tapi maka day guru ta aja mo putame syariah apa yan na tama to syariah musti na kanay hukum. Makanya tidak semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Makanya itu sunnah ay talo. Pertama, sininna pangkaukan na Nabi tak itu bagian daripada sunnah, maka daki sunnah pilih berarti perbuatannya Nabi. Yang kedua, sininna warikadan na Nabi tak itu bagian daripada sunnah, maka daki sunnah kauliyah ucapannya Nabi. Yang ketiga, sininna pengakuan na Nabi tak. Denang kanajame Nabi tak, tapi najame dua telu sahabat, itu adalah takririyah, berarti pengakuannya Nabi, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Termasuk tak dua telu sahabat najama anu dina kana najama Nabi tak tega ya rafangulu tak Bilal bin Rabah. Iya rafangulu tak Bilal bin Rabah tu kan azannya Nabi. Ia na purai mak jenne tatta imas sumpaja sunnah neraka. Makanya angka tu ya senge sumpaja sunnah jenne tapi tidak pernah dilakukan Nabi di zamannya. Tapi nuli fangulu tak Bilal. Aga nasa Nabi tak ya Bilal. Amalang aga mu baki na ang kami tulis sandalamu latu ke surga. Aga nasa pangulu tak Bilal. Ya nafura kak mak jenne tatak kak masupaja sunnah neraka. Makanya pak bangik masijak tak des sandalak nah. Yaitu pak masigi masijak tu matu tak des sandalak nah magi dua kemungkinan. Ya kode nata masurugah yang kedua nalai tawi pada cadaran stasi. Sini nato malak di yang kihat. Maka ke sahabat ya ko alena mari matatapul huwala na pake mapamupu yang mato raka pamula yang mato raka madua makire-kire sahabat ibonri. Taji tau na selena mari matatapul imang kulkul je iye. Apa megatoji to jago protes wimangan nakadahaya nale na mari malawis tatatapul huwala na pake ko na pale. Apa megatonya itu jago parotes musura ima pare ko dia tende itu dah ya ko tannya tu na tende ko sakdan na mutba sinin na tomato malabi yang kia ya suruh muli ko Nabi tak karena Nabi tak aga pas sabari ketika engkau yang jadi imam tiago paja mau baca kul huwallah aga nasa ya sahabat saya sangat cinta dengan surah Al-Ikhlas aga nasa Nabi tak karena cintamu dengan surah Al-Ikhlas si bako matu ko surga pamasina kung Allah Ta'ala. Jadi dito nawa dingi capa imang kulkule. Kada kama kiai yang kasih imang kulkule ko na pale. Nama kaji tura iya ko to manca ji imang. Silin na to malap yang kihadi. Tapi makadai ande guru tak alalalai baraka na kulhuwallah. Itu surah Al-Ikhlas.
salah satu surah yang pendek setelah inna a'toinakal kautsar. Inna a'toina 3 ayat. Iya kul huwallah siaga ayat. Hah? Siaga ayat. Apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Allah turunkan dari langit ke bumi, 2 mematu malaikat tinggi wali-wali. Dayero panina malaikat mapamulai capat ni watal letu capat ni tamurang. Maka dia guru tak Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani yang angkat tu mapamula malasa na baca ikul huwalla bekatallu maka barakat na dina janji malasa bajandah. Ya pidi ya koto malasa jago dareke. Pak kane mati na malasa mukbak dareke dah. Dan ya to pumanya mustas ya ko pura kak mak dareke. Pak kane mati na pure mak dareke cek de sau-sau ni la sana. Ia na tunak kada nabi tak dalam kita irsyadul ibad. Ia poto malasa becuk batu alasat tak natabaci kul huwal kasiratu ketika engkau sakit maka baja na sangadiye tanriki yak katek natakuli suri pamasina huangin na sabak lasa yang kita derita maka Allah turunkan 70 malaikat masumpajangi jukuta. Ajak tahiran ia ko angka tau mati pada ia ko maralungin. Ajak tahiran ketika ada orang yang meninggal samana lenyap mata nasu kenapa? Ilawai 70 malaikat masumpajangi jukuta. Bahkan maka day andi guru tak ia na angka tu malasa dia baca al-ikhlas 100 kali na sabak lasana na mati baja na sangadiye ketika meninggal denan riulla alati jukuna letu asukiyam. Ya kotomelo manca jifanti tanawali nadena gesege juku tak ulla alati amalkan surah al-ikhlas. Bahkan Nabi mengatakan dia nang katomelo tamila bulana yuruna babana fintumna dia baca al-ikhlas 3 kali ibu kara sininna patampatna barakat dan itu. Bahkan itu surah al-ikhlas ketika kita mengamalkan dalam kita irsyadul ibad dolongan apa nomor sidi ya na angka to amalkan surah al-ikhlas setiap saatnya yakka iya tulasana ya kupunni la samalak ya na angka tahu pula ni rumah sakit mak dokter mak komoy pini malak da ilasana coba amalkan perbanyak membaca surah al-ikhlas maka dia guru ta'ala kiwi putih ko kacai baca kulu wala syaratu minungi telu tako mo 10 syarat muletu capa aji mo barakana yakka iya tulasana dan itu memang janjinya Nabi dalam kita irsyadul ibad. Yang kedua ya na angka to baca kul huwallah ia ya dampengi dosana atas salanda. Yang ketiga dene calai lana kiburu. Yang keempat detoi parasa ketika meninggal tomat-tomat yang hadis. Apa ia ko tomat bicara lasa di jika gatori na malasa di dega gatori na malasa cuba yero nabi tak manurut sejarah na guru tak telumi lasana nabi tak nalisuri pamasina pungala taala. Aga yero nomor sidi yero lasana nabi tak biasa mapadi ulundah karena pengaruh racun yang pernah dia minum. Yang kedua, ia Nabi tak biasa macake pelak kajina. Yang ketiga, Nabi tak biasa mindre semana watakalena. Ia apa di lasa tak maiga. Maiga di siaga lasa tak makokoy. Angkani kolesterol le, angkani golai, angkani rimati asang orang kemana nih dia? Magi Nabi tak na jarang malasa, iro sunat na fali Nabi tak na saba jarang malasa. Ternyata Nabi tak ia kumatanga ngimandre ia panapa jamandre ia komiloy maso. Ia pedi masopi na to pajak kande. Ia tu Nabi tak ia panapa jamandre ia komiloy maso. Ia pedi masopi na to pajak mandre. Apa itu sitongan na watangi telu milo na tamay. Sepertiga makanan masuk, sepertiga udara masuk, sepertiga air masuk. Ya di andai tamai, andai tamai, andai tamai wi. Ya na tu andai na maca jilat bi akasolanga boleh na. Tega contoh na, ia kolak bi makasolang, ia kolak bi pelai maka dete semeng. Lak bi cekek maka dete gering. Lak bi lundak maka dete kolesterol. Lak bi ceningi maka dete golah, lak bi darata maka dete takanan. Makanya anu lagi itu maka sholat itu tomato tajir yolo na jarak di malasa apa yang memang tu tomato 2 milasan dapat diutu dapat dileke magi lemak karen so tangana reson na wala ko so madaka sa pabang milim potedo na sarak caray pana ninungi chino na di aji na malasa apa pini mo to pini magala
Ya pede matoa ki pede cau. Mega patuju nama kurap pakulaya. Ya na mega patuju na tinama kurap pakulan na duan rupa ya kode na panan na kemake ga pasuan dah. Kaje to manan na tia soro namu anu salah tuju toh makku memang. Sinin na to malan di jamaah yang dimuliakan Allah terakhir. To mamulu to milo malis sanus-sanungan na aga ibawa lo mamulu. Makanya ang katutalno palibo tallo at imong mosompe pungan latal kitujun na pagkasuyake. Yang kedua batampura ake guna ki pada lemba ake gunangan na batampura iya panamati je kupure mahwa. Yang ketiga pakanjati Asia maasisu pumetak pada lemba Asia mana soko. Iya ko soko lemak mo tabaw lo mamuru tiatu pada sipi apa iya ko soko kadto tak merekurina. Batongan na macawi pemilihannya macawi pemilihannya baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten ajak nasabak pada leyang itu dota ajak nasabak pada leyang ipapujian atau pada tomelo sipik kapikah maka ada guru tak puji wi anummu tapi ajak mucacce anun natawi puji wi anummu tapi ajak mucacce anun natawi magai poliki rinene tak adang poli kiwesi tetik nama tunah gangkan narewa pengan nama riawa nama kapung maka aja kina angkat masjid di tei bembe yang remu waktu bembe poli ko macangi yang ko masarangi rika longkona maka di ada nenek tamalomo bukan kaimbok mali si parape rabba si patokong malilu si pakainga mainga pinapaya waktasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu akatan ni masa kiri tulu tempatun na puwangi na tofada aja to masalah sarang jadi ya kumakanja asyama tamakanja asisumpungan maka la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard na fononno ni barakai fungalatala di tujunna idi pak banwai pole ko lengi si bawa mumpak pole ko walat tanah sinin na tomoto malabi yang ki hadir saya kira ya nakapa yung falatu kagi mamagi-magi mancaji bi akata jangan di mana atau pada salama mananungan salama wan walino lebih assalamu kangiridino suwalidna funallahu subhanahu wa ta'ala akhir kalam Allahul mu'affiq ila aqwami thoriq nasaru minallahi wa fathun karib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.